ibaze nawe iyaba intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari filime, ninde wari kuba ari umukinnyi w'imena utagaragara kuri za kamera mu gihe amahanga yose, imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye ku isi byirirwa biririmba indirimbo imwe gusa ivuga ku nkunga ibihugu by'abaturanyi bishinjwa guha imitwe yitwaje intwaro? Hari ibanga rikomeye, ibanga ryijimye kandi riteye ubwoba Kinshasa n'ibihugu by'Uburayi badashaka kumenya. Ninde wari uzi ko mu mashyamba ya Congo ubu harimo abasirikare b'abacanshuro, abakomando kabuhariwe n'abahanga mu by'intwaro zikomeye bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burusiya, muri El Salvador, mu Bufaransa, muri Romania no mu bindi bihugu birenga 10 byo ku isi? Kuki ibitangazamakuru mpuzamahanga byicecekeye kuri uku kwinjira kw'abanyamahanga bafashe igisirikare cya Congo FARDC? Kuki guha inkunga imitwe y'inyeshyamba byitwa icyaha ndengakamere, ariko leta ya Kinshasa yagura abacanshuro abanyamahanga bikitwa uburenganzira bwayo? Muri nkuru tugiye kwinjira mu mizi y'ikinyoma cya diplomasi, turebe uburyo intambara ya Congo yahindutse isoko n'amaduka rikomeye ry'abacanshuro n'ingabo z'amahanga, n'icyo ibi bivuze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ikaze muri ubu busesenguzi. Busanzwe iyo uvuze intambara yo mu burasirazuba bwa Congo, isuhitiza ni imitwe yitwaje intwaro nka M23 cyangwa se imitwe yitwaza idini nk'abayisilamu ba ADF cyangwa se FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ariko guhera mu mwaka wa 2022 ibintu byarahindutse cyane ku buryo butangaje nubwo bitavugwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahindutse ihuriro ry'abakozi ba gisirikare bigenga cyangwa se abacanshuro, mercenaries. Raporo zinyuranye zaba izinzego z'iperereza ndetse n'impuguke za Loni zerekana ko ubu ku butaka bwa Kongo hari abasirikare babigize umwuga, abajyanama ba gisirikare n'abarwanyi baturutse mu bihugu nka El Salvador, Romania, Bulgaria, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel, Uburusiya, Algeria, Afrika y'Epfo, Ububiligi, Ubufaransa na Colombia. Abasi ba mucyarugendo kandi sabaganga batagira umupaka, aba ni abantu baje gukora akazi k'amasaso, amaraso n'amajyambere y'intwaro kirimbuzi. Raporo ya nyuma y'impuguke za Loni kuri Congo yo mu mwaka 2006 yasohoye ibimenyetso simusiga byerekana ko hari abacanshuro bagera kuri 300 bakomoka muri El Salvador basigaye bafasha igisirikare cya Congo FARDC. Abanya El Salvador ntibari ku rugamba rw'imbere gusa, ahubwo barakora igenamigambi rya gisirikare, strategic planning, gutanga ubufasha bwa tekiniki ndetse no kuyobora urugamba, tactical support. Twibuke kandi ibyabaye mu ntangiriro z'umwaka 2025. Impuguke za Loni zaratangaje ibijyanye n'abacanshuro b'abanyaromaniya bakorera muri Congo mu rwego rw'amasosiyete yigenga y'umutekano. Byarangiye bitese abacanshuro b'abanyaromaniya baje gukubitwa inshuro, baraneshwa, barafatwa ndetse baza gusubizwa iwabo banyujijwe mu Rwanda, Kigali, Kanombe. Ibi byabaye igisebo gikomeye kuri Kinshasa, ariko byongeye gushimangira ko ubuhanga bwa gisirikare bw'abanyamahanga bwamaze gushinga imizi mu nzego z'umutekano za Congo. Reka noneho twibaza ikibazo cy'ingenzi: kuki ibi bintu bitavugwa mu bitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi? Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa leta z'ibihugu by'i Burayi bafashe ijambo, bakoresha imbaraga nyinshi bamagana icyo bita inkunga y'amahanga ku mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Birumvikana isi yose ireba M23 n'ibihugu bishinjwa kwishyigikira, ariko se iyo bigeze ku kuba leta ya Congo ikoresha imisoro y'abaturage no kugurisha amabuye y'agaciro kugira ngo igure aba mercenaries, abacanshuro bo kwica abaturage bayo, kuki ayo mahanga ahinduka ibiragi? Nyamara amategeko mpuzamahanga arumvikana neza. Hari amasezerano y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU akumira, akanarandura cyangwa agaca burundu ikoreshwa ry'abacanshuro muri Afrika. Hari n'amasezerano ya Loni abuza kwinjiza, gukoresha, gutera inkunga no guhugura abacanshuro.
niba amategeko ahari kuki ibihugu by'i Burayi bitayamagana iyo biri kuvuga kuri Kinshasa? Kuceceka, kwerekana uburyarya bukomeye, kutavuga ku byerekeye ubuziranenge bw'amategeko, kubazwa inshingano ndetse n'ingaruka za politike ziterwa no gukoresha abacanshuro kugira ngo bafashe igisirikare cy'igihugu, byerekana ko amahanga afite ubushake bwo gukemura gusa igice kimwe cy'ikibazo, ikindi bakagipfukirana. Ntimugatekereze ko aba bacanshuro baje kwigisha kurasa imbunda zisanzwe nka AK-47. Oya rwose. Abasesenguzi mu by'umutekano bemeza ko izi ngabo z'amahanga zikora ibirenze ubufasha bw'ibikoresho. Inshingano zabo zikubiyemo gutegura ibitero, gusesengura amakuru y'ubutasi, no kuvuga intelligence analysis, gukora no gusana intwaro zigezweho ndetse no guhugura ingabo za FARDC uburyo bwo gukoresha za drones zikora ubutasi n'izikora ibitero. Uko imyaka yagiye yicuma, Kinshasa yaguze intwaro ziremereye. Bafite za drones z'intambara zikozwe zakorewe muri Turukiya zitwa Bayraktar TB2, twazivuzeho cyane. Bafite izakorewe mu Bushinwa zitwa CH4 zo ngira ngo murazimaze imyaka myinshi muri Ntambara. Tutibagiwe n'indege z'intambara zirasa za misile nka Sukhoi Su-25, zimwe mu ndege zatangiye na mbere y'uko Goma ifatwa, kubera ko FARDC idafite ubumenyi rero buhagije bwo gukoresha izi mashini zica. Abahanga b'abanyamahanga nibo bafasha mu kuzirasisha cyangwa mu kuzirasa, kuzitaho ndetse no gutanga amahugurwa yo kuzikoresha ku rugamba. Ariko se ingaruka yabaye iyihe? Kuko iyongera kwa za drones n'indege z'intambara byateje ibibazo byinshi by'uburenganzira bwa muntu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse na Loni bakoze za raporo nyinshi zerekana ibitero by'indege byaguye mu bice bituyemo abasivili muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu gace ka Minembwe n'imisozi miremire, abaturage bararize, berekana uburyo ibitero bya drones n'indege byinshi abasivili b'inzirakarengane bigasenya n'ibyabo. Ikibabaje kuruta, hari ubuhamya bwemeza ko bimwe muri ibi bitero byambukiranya imipaka byaturutse ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko biturutse mu cyerekezo cya Bujumbura. Reka noneho tuvuge ku ruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara, kuko narwo ni urundi rwego ruremereye rw'abanyamahanga bayoboye urugamba. Iki ni ikibazo gitandukanye n'abacanshuro b'Abanyamerika cyangwa b'i Burayi. Ingabo z'u Burundi zohejwe muri Congo binyuze mu masezerano ya gisirikare yasinywe hagati ya Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega. Aya masezerano yari afite intego imwe rukumbi: kurwanya umutwe wa AFC M23. Ariko igiteye ubwoba n'uburyo ba Perezida Evariste Ndayishimiye na Felix Tshisekedi basobanuye uyu mwanzi, bamuhinduye umwanzi bashingiye ku moko, by'umwihariko bibasira Abatutsi. Ibi byemezwa no kuba guverinoma zombi zitarigeze zihisha uruhare rw'ingabo z'u Burundi muri iyi ntambara. Ariko se munsi y'imikoranire hari hihishemo iki? Ni amafaranga. Aya masezerano y'igihe kirekire yashyizemo inyungu z'amafaranga zituma amahoro aba inzozi. Amakuru yizewe yemeza ko Perezida Tshisekedi yahaye Perezida Ndayishimiye akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari, $2 million, nk'igihembo cy'uko yemeye kohereza ingabo. Ntabwo ari byo gusa, ngo leta ya Kinshasa yishyura amadolari 5,000 kuri buri musirikare wo mu Burundi uri ku rugamba arwanya M23. Muri make, intambara yagizwe ubucuruzi. Uretse abanyamahanga, ishusho y'urugamba muri Congo yarahindutse cyane. Byabaye nk'isupu ishyushye y'uruvangitirane rw'imitwe yitwaje intwaro. Ubu hari igice kinini cy'imitwe y'inyeshyamba z'imbere mu gihugu zibumbiye mu cyitwa Wazalendo. Iyi mitwe yahawe intwaro ndetse yinjizwa mu bikorwa bya gisirikare ikorana bya hafi na FARDC. Ikirenze ibyo, impuguke za Loni zikomeje kwerekana bidasubirwaho imikoranire ya hafi hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ubu rero ushyigikiwe na Kinshasa.
reka tugerageze gushushanya ibi bintu mu mutwe wacu. Ufite ingabo z'igihugu zitagira discipline FARDC, ukongeraho inyeshyamba z'abaturage bahawe intwaro bakica abo bashaka wazalendo, ukongeraho umutwe w'abajenosideri w'iterabwoba FDLR, ukongeraho ingabo z'ibindi bihugu nk'u Burundi, ugashyiraho akadomo aho noneho ushatse Abacanshuro b'inzobere bo muri Amerika Latine, Uburusiya n'Uburayi, ukuvuga aba mercenaries. Bivuze iki? Bivuze ko nta muntu n'umwe ushobora kubazwa inshingano z'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bikorwa buri munsi. Umurongo utandukanya igisirikare cyemewe n'imitwe y'iterabwoba warasibanganye burundu. Mu gihe byose biba, ntushobora kwirengagiza uburyo ibihugu by'i Burayi bikomeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku mugaragaro byitwaje amahugurwa ya gisirikare. Ububiligi n'Ubufaransa bikaba bikomeje gukorana bya hafi na Kinshasa ku mugaragaro, bavuga ko baje gutanga inyigisho za gisirikare, ubufasha bw'ibikoresho no kubaka inzego, institutional capacity building. Abarimu n'abasirikare b'Ababiligi bagaragara mu kigo cya gisirikare cya Kananga mu ntara ya Kasai Central, naho Ubufaransa bugafasha mu guhugura aba-ofisiye, nubwo iyi misiyo bayita kubaka ubushobozi. Abasesenguzi bazi neza ko ibi byongerera FARDC ingufu zo gukomeza urugamba aho gushaka inzira y'amahoro. Abakurikiranira hafi bya politike y'akarere k'ibiyaga bigari bemeza ko iyi nkunga y'amahanga itagira ingano ihabwa FARDC, akaba yatumye ubutegetsi bwa Kinshasa bwibwira ko bushobora gukemura ikibazo hifashishijwe intwaro gusa, kubera ko Perezida Tshisekedi yakunze gutangaza kenshi ko intego ye ya mbere ari ukwisubiza ibice byigaruye n'inyeshyamba akoresheje imbaraga. Ubufasha bwa gisirikare rero bw'amahanga busa n'uhamba burundu amahirwe yose ibiganiro bya politike. Ariko ikidashidikanywaho kandi kibabaje nuko abasivili b'inzirakarengane bakomeje guhera hagati y'imitwe yose yitwaje intwaro. Intwaro ziremereye zikomeje kwisuka, ndetse n'ubuhunzi budashira, byaba kwambara imyambaro ya gisirikare, byaba kwitwa umucanshuro cyangwa umujyanama wa tekinike. Ukuri nuko ukwiyongera kw'abanyamahanga kugena ko uko iyi ntambara irangira cyangwa ikomeza. Kugira ngo ubugizi bwa nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugabanuke, ijisho ry'amahanga n'iryaro nirikwiye kureba ku mpande zose z'abanyamahanga binjiye muri intambara. Ntabwo bakwiye kureba gusa inkunga ihabwa imitwe itwaje intwaro nk'uko babivuga, ahubwo bakwiye no kwamagana uruhare rwagutse rw'abacanshuro, ingabo z'amahanga n'abajyanama ba gisirikare bafasha FARDC. Icyo twakwibaza rero ni iki? Twese turabizi ko abanyamahanga bari gushyira amakara mu muriro wa Congo. Ikibazo nyakuri ni iki? Ese amahanga n'imiryango mpuzamahanga yaba yiteguye gusesengura no gukosora buri ruhande rw'ubu bufasha rw'abanyamahanga, ubufasha bw'abanyamahanga nta kubera, cyangwa bazakomeza kureba uruhande rumwe rumwe bafunga amaso ku rundi? Ese wowe ubitekerezaho iki? Ninde ubona wungukira cyane muri iyi ntambara itarangira? Sangiza ibitekerezo byawe ahandikirwa comments muri comment section. Wibuke gukora subscribe, like na share kugira ngo n'abandi bamenye ukuri guhisha inyuma y'iyi ntambara ya Congo. Turabashimiye.